Pibosian dodong subab de Yesu eta binai ku ngawi. Tema nu protokol do minggu diti nga itanak kambing biri-biri igu gumompi do toko. I ko ginawan tabinsianan di Tuhan memonu di tanah maza di bos di Tuhan no todo itawan ngawi. Haleluya. Oi kinaingan tabakas kozo. Paimpasi selajul, buanoi zikoi, uma doi dibagi di kandasan ngawi do surga. Moi do ipanon to huduk ko dimpot no da, dan nombo i minta tamong katamak do nakogad peguhu. I mamamasi o memelinta miampai diau. Idi kepohisan di spirito bitua, kinaingan montok sohihinait aiso kepupuson.
Dengan ditamang, Om di Tanak, Om di Spiritu Tabitua. Amen. I gracia di Tuhan Yesus Kristus datako, Om ikaginabahan kiningan, Om ikapisan di Spiritu Tabitua. Miampay na Diyosu sa biyabi. Miampay do senduban. Tapi na ikong abi, i bos Tabitua, i ongaw tako do tadaw bay na, teko minggu bay no. Ino po kambing biri-biri nga bi do izo o sangano nga makinangaw do ohaw ko. Adi kibadati itimpu do toko iaw toko kano do makinangaw do ohaw do kiningan. Ugumo ikamungkangan do toko kano po mangakun i santop di kamungkangan do toko kano mangakun do dosok nga bi do toko popotonda na di do toko sandi do mamalamay di katapatan tahom lati Tabitua. Mga kunso, day di kinaingan tabakas, Om day Diyosu oy tapinay ngabi. Donok pomidoso zokoso, id pomusapan ngabi ko. Omid bos ngabi ko. Idunu inayman ko. Iduno iaw kunangasan damima. Maza dahasa ko. Maza dahasa ko. Maza dahasa ko tagasokoso. Itinapogi makinsianso di Mary. Yobitwa kwenti hambus hahangay. Sabyabi ditasab om sang tingabi. Om Yesu tapinay ngabi. Do sumambayang montok lego. Dahil di Tuhan kiningan datakaw. Kikosyanan na dadi datakaw, kiningan tabakas, mamuhiyong dodoso. Ngabi datakaw, magabi datakaw, dahil kaposizon sa lajul. Amen. Tuhan, kosyanay no. Kristus kosyanay no. Kristus kosyanay no. Tuhan kosyanay no. Tuhan kosyanay no.
O bontugan doy di kinoingan di takabaskoso. Ompi mamasan doy tuhun ngabitang abasi. Kogi ginobono itana mga sosikoya mononggu abigi nasikoya sumambang sikoya mabantuk sikoya manak sikoya oponong kotopaya Monto ko bontugan tagaso Tuhan kinoingan Raja pun surga oi kinoingan Tabakas Tuhan Yesus Kristus anak-anak tontoy soon Tuhan kinoingan lomba di kinoingan Nakitama Mongidu kodi doso ngabidi pomogunan Mosiana yoidagan Mongidu kodi doso ngabidi pomogunan Koi mo sambayang Pino ikaw kodo ini abananan ditama Mosia na noidagan Tuisin ya noi soto bitwa Isin ya noi Tuhan Isin ya noi takabas koso Jesus Kristus nyampai di Spiritu Tobitwa Diri kohon tugani kinoikan irama Amen. Ano sumambayang Oy kiningan tabakas ko so poimpasi selajul bu ano sikoy kuma doy bagi idi kandasan ngabi do surga moy do i panon tahuduk padimpot na da id nombo i minta tamong katama do nakaugan poguhu imama masih mamalinta miyampay diyaw idi kapisan di Spiritu Tabitwa kiningan montok sahihinaid aiso kapupusan. Amen. Antioch id Pisidia. Doi hono dominoi siho doi sinagog. Dontok tadaw sabat ikaw no isiho. Ontok no po dono ko pongoi pinitimbungakan o gumui Jahudi ngawi. Yok tiot ngawi id katumbasaan. Do minamum di Paul di Barnabas. Omid pilogi babasan ngawi do miampai diho nun supi siho di Paul di Barnabas do tumihombus do ohi doi di gracia i nakataak di kinuingan doi diho di tadaw sabat suminusut o semokno do no insanan o tuhun ikakadasan di do tuminimong do kinungaw do bos di kinuhingan
Songian ko kita dia ho itu hunto gumu I Yahudi ngawi non suban da kapapahad minamaguno do bos ngawi kapapay mamang om pakahasa da sabi avidi na bos ngawi di po dari pabos ni Paul om i Barnabas miampay aiso kinoksizan diho mositi da pabalon pahay dagay doy Diosu do hobi pahagu ibos di kinoingan nga tuaw I Diosu kinoy mo tuaw ko mumondom Diosu sondi do kasudong ko pasizon sa lajur mositi do kumazi koy dari kapil ngabi tu itino pinonuan di Tuhan doy dagay no mimang di ontok minobos isi do dinari ku isiaw do ninavaw montok di tinaw ngawi moy do kalimpot da ikapanomposisan ku doy pompod ngawi do tanah no ikot no donon siko ikapil ngabi dono ko ngaw diti om minanong ko tahuwa di siho di Tuhan muntok di abal tawasi di sido sabi ipoin tudu muntok do kaposizan selajul nga nadadi do ang utumbasaan ngabi ingka no katongkop ibos di Tuhan doy patotongkop kakampungan ngawi nga untingaw no di Yahudi ngawi ivokon di tandu tong opining id katumbasan omi kivava ngawi omi huhuguan kusay ngawi do kakadazan di unsubono diho iziho do gumaga di Paul di Barnabas do papaydu diho dumantad di uwang diho dadi tantagaw no diho isyobuk mantad hapap diho sabagi do kotoy kudan diho pakazay no do ikonyum nga ino po makikiya ngawi nga nakapanu do konsikaan di Espiritu Tobitwa ibos di Tuhan Koto huadan doy di kinoingan. Tuhun ngawi
kasih di Tuhan. Ay soko pupuson oko ginavandao to binsianan mengumpusan isido dohin Tuhan nabi toko isido ikambing biri-biri ngawi do panondau. Pambastan, mantad dibuk na kupain tahangan. Izo, ijon, no kito do naikot no ginumu, aw miho do untobon o tuhun ngavi, do mantad poti tikit pemagunan, tinaw, suku ombos. Poing kakat izyoho do idumbangan di tikon laja, om didumbangan di tanak kambing biri-biri, isong imbasan do kuhib topuak, om song ingigit do pam ngawi ded pahad dioho. Pabosno ded dogo isong uhun ibuan ngawi. Itino ituhun ngawi inakohipantay di pangundasan tagazo. Om sababno do nakopuak bagu o kuhib ngawi dioho. Do pinupuan dioho desa di tanak kambing biri-biri. Do songing kakat no di izyoho, do baino do idumbangan di tikon laja, di kinoingan, om monompuan di sido, do tadaw om sodop, do id kinoy sonon to bitwa di sido. Om isong hun pendikaw diho tikon laja, o mamahidung i dioho di husap daw. Aw no di izyoho hohoson po, toy tutuvan po. Aw no gi izyoho ondoso po, do tadaw toy tongus tahasu. Tu ada di do gugumompi dioho itanak kambing biri-biri, ipoin dikaw iti kon laja, ombu anoni di sido izyoho, kuma do idhokos ngavi, do vaig pempasi. Ompi don i di kinaingan olomaw ngavi, domantad mato dioho. Ibos di Tuhan. Izono igugumompi tavasi kadi Tuhan Kau tutunzo di kambing biri-biri kusondi Omi dogo sondi ngako tutun dogo Tuhan miampai Yesu, Omyampai Rasulullah, pambasan mantadiabal tabasi tabitwa sinuat adi John. Kobot tugaan dari dia, oi Tuhan. Pobos na i Jesus,
Ino po kambing biri-biri ngabi do izo o sangano nga makinongaw do ohaw ko. Katutunso dia ho tumanod do go izyo ho. Anuan ko izyo ho do kaposizon sa lajul. Au i ata tagak po izyo ho. Ay so ido mananakaw po dia ho do mantad do go. Agagaso po do mantad isay no po itama pinapatak diho day dugo. Ay so i do kano manakaw do mantad ditama. Itama izo no po nga iso. Iabal tabasi di Tuhan. Kazandoy diyaw oy Tuhan sa Jesus Kristus. Tapi naik kong abi, i kalamazan do toko do tadaw bayno, i tanak kambing biri-biri i gugumompi do toko. Tadi tadaw bayno nagi i kalamazan do tikinton, Vocation Sunday. Tadi ondom toko isang ti John do papoyho do toko. Izono i gugumompi tabasi. Gumompi kambing biri-biri tabasi. Papatak do kaposizon kuma di kambing biri-biri ngabi. Jadi iso kointahangan kumanda toko to pinay ko ngabi. Itama pinapato di Jesus mompi tabasi. Mungkin kiwa dati di pamusaban toko do tumazanso kiba dati do gompi ngabi do toko. Kumazon ko na po nga tazam. Jadi nung manumad toko, teko tikid ta daw manumad teko makisumad itazam. Mimang samono kalati. Tapi nung migadi kalamazan na toko, tadaw bay na gugumompi tabasi. Jadi kibada tuan i tazam. Migada toko i kamazon ko ditino kibada tazam teko gompizon do toko. Jadi sobat Yesu tapi naik ko ngabi. Tumazan so nagi kibadi mamagompi do tasu tingaw. Jadi kibada special ngan di ho. Jadi napa pinampanga i manaw panawi tasu di Father Wilfred Floppy. Ikot asu di Anton Olaf. Jadi ko to ko do mamahaw do taso. Ikot tingaw. Pus pus pus. Survive man tadi ho. Manok. Tuminong imanok. Kamazon kongo kalati do kiba do papakan. Ano bago to pinay ko ngabi? Kalabaw nga ingka isay do kiba lah. Bogok. Ingkuwa bogok. Koy koy koy. Kinongaw bogok. Itu ni do bogok. Sangyan do atinong teko hobon toko do man toko sumado. Jadi kiba di sharing ko hide tapi naik ko ngabi. 2 taon nakatahib. Zikay nga minamagompi do sapi. Sapi nga kingan. Oy tom ano gya coklat. Jadi oy tom tontohuan na po nga jo. Ipa nagingan coklat na po nga jah. Jo jah. Itinimpunan na pa nga aus kay kaygit sabab mamago nga nasip itiyan na po species na sapi okon ko kibadi sangaw na di na ko kinamso na gido napuguan nga ino kangko ay sa da sangaw nasip to au bahaya kangko
wakas nakoindikaw sa uniman daw o tulako. Tadi tapinay ko nga bi, iso o pamusaban montok na toko. Gugumampi tabasi. Jadi ikalamazan na toko tadaw bay no. Migadi kiningan sandi i Jesus poin ko isida do gumampi na toko. Tadi i Jesus na po nga good shepherd gugumampi tabasi. Mimang okon ko nuno i ayhan na toko background isida na po nga i tukang kayu. Sabab no mohingos mga jal nagi magabit o konsikan pibabasan pagibobos siyan uma datuhon Israel. Tadi inongo toko ipambasan do tadabay no yabal tabasi ditino. Ino po kambing biri-biri ngabi do iso o sangano nga makinongo do oho ko. Patutun sa dia ho tumanud dogo izyo ho. Miyaga nagi ditazam i gompizan do toko patutun do oho do toko. I Jesus sandi nga patutun kumasabya bi do toko. Jadi persoalan na po nga makinongo toko nangku nung hobon toko di Jesus. Nung tazam hoson makinongo dadi tuminong sangyan do hobon. Dadi mentok na toko tapinay ko ngabi. Sangyan ni Jesus mamahaw do toko di kapasusan do toko. Kinongo toko nangko. Ingko toko da makinongo i Jesus sangyan do mamahaw isida do toko. Nadi ano ijanji di Jesus kumanda toko. Anuan ko isiho do kaposizon salajul. Nadi itino i-aim do toko idimpoton do toko do insanta daw. Kaposizon salajur na po nga kaposizon miyampai do kiningan do dayho it surga. Miyampai di sangti ngabi. Mika di ongo toko it pambasan do kadubo. No kito do naikot no ginumu au miha untabon o tuhun ngavi do mantad poti tikid pemagunan tinaw suku ombos poin kakat isiho day dumbangan di tikon laja idumbangan di kambing tanak kambing biri-biri song imbasan da kuihib tapuak na di itinong ngavi ituhun ipinapatak do paposizon diho tapinay ko ngabi. Jadi itino ituhun ngabi nakahipantay di ko pangundasan tagazo sabab no do nakapuak bago ako'y hib ngabi diho. Ipapatak do kaposizon diho kumada kiningan. Jadi ongo takaw nagi kiningan o menumpuan di sido do tadaw sodop do id kinizanon tabitwa di sido. Papayho da toko, papalati da toko, dayho na po surga nga kasanangan sa lajur. Ay so na di kasusan. Amingka nagi iongaw toko, doid pambasan na koyso, koy man di apostol ngabi. Sangyan ipol Barnabas. Kapoyhan diho, teko kapabalan diho. Gisom na dampot diho Antioch. Nuno ka diho i penuan de kiningan kumadiho. Dinadi ku isyaw dan inabaw montok di tinaw ngabi. Moy dokot dimpot da i kaponom posizan ko dahil pompod ngavi do tana. Magangat dituhun do kuma do kiningan. Jadi i kapabalan di Paul Barnabas. Tinoy mo dituhun ngabi dayho, ituhun ngabi do kapil. Jadi montok do takaw tapinay ko ngabi. Mika dino bos kunagi ditino sa takaw sa bahagi do tanak da kiningan. Sa bahagi do mokiki iya tay ka tutumano da kiningan. Kiba da tunggungan do takaw.
Izo toko nga mega di Jesus da papabal di abal tabasi di sino. Paingko oposisyon di sino, pinokito di sino, pambitanan kumada toko sa bagi da sanguhon da gugumampi tabasi. Gugumampi kambing biri-biri tabasi. Tadi tapi naik kong abi minggu nagi di baino kapiandat nagi minggu da panggilan vocation Sunday. Ondom ko teko vito ko dahil pumusaban tapi naik kong abi. Kalati to ko ogumo itampu anon. Di ka babago kibado kasusan. Kamasan ko na po nga kibado pipio o father dan nakogad. Dadi intangan to ko itampat to ko sandi. Paingko o ganap o kapanampuanan the father. Ino semono izaw sandi nga papyuman. O gumo kamasan da pastoral. O gumo itampuanon. Tapi di kaya ano sabab sanguhon na pagya nga piyang ay butuhon na tampuanon. Jadi tapi naik kong nabi. Sangyan do kiba do pakinuan Diyoso kadako kaus. Sabab ino sumambayang toko pagumuda do kamuhakan. Sumimba do kapamahaban dumadi megadagay. Father. Tayo religious brothers sisters. Mo'y da kapanaw kapanampuanan habinakozo da paroki da toko. Jadi walaupun kiba pipia udah father da nakaugat. Tetapi ganti dia ho na ponga okon ko sikap. Taon by nung by the grace of God tayo basi ang angasan diken ngabi do mindado pantabisan kiba dati do ganti nga nung kaugan iso okon ko paduk pamagganti do sanguhon do father silap-silap ay sa do ganti tadi pamusabay to ko minggu do vocation Sunday kapamahaban do kiningan pumatay sa do ko kiba do panggilan do ko sambayangan to ko itanak nabi do ko moy do okab da do ginabo diho nagi mamuso sumimba do kapamahaban do kiningan umadiho do dumadi do father tayo religious brothers sisters nagi Diyoso tapi naik kong ngabi akon kono pa do dumadi do father kapayhan tayo message Pop de toko Francis Ono ibos di sida mentok do minggu panggilan. Sumambayang toko mentok na diti do minggu panggilan. Mamahaw isida do paingko ikiningan do mintong kumatay sisa do toko. Munsalang ikiningan kumanda toko ina pamusabay toko paingko kiba dati kapamahavan da kiningan kumatay sa datoko maza no do pagigintong di sido kumanda toko nadi mika dino bos ko ditino paingko toko da sumimba kapamahavan kapanampuanan ipinata da kiningan kumanda toko nadi tapi naik kong abi kanono sumambayang tumihambus da sumambayang sabab agumo o tomaton nga ako di imangongomot. Adi tumihambus ako do sumambayang moy do agumo da o sumimba do kapamahavan do kiningan do dumadi do pakaladya kabun anggur disido. Amen.
Mingkakato ko, kanono tapinay ko ngabi, invoguvay to ko, ikutumbasan to ko. Tumbasan so, iso kiningan, itama tabakas, manonodo do taban tana, do sabiabi konunu okito au okito. Tumbasan so, iso Tuhan Jesus Kristus, itanak tantoy son, nanak di kiningan, nanak di tama, da paghuhusa biabi umul. Kiningan mantad kiningan, tanabaw mantad tanabaw. Kiningan tatapot mantad kiningan tatapot. Nanak konko tinodo, sampimyon si miyampay di tama. Mazat di sido, o sabiabi do na todo. Montok datok tuhun ngabi, o montok pamasisan datoko. Siminandot sido mantad surga, o maza di spiritu tapitwa. Dadi tuhun doy di hahangay Mary, om na dadi da tuhun. Montok sabab datoko, do nakapapak id salib, do id sibo di Pontius Pilate. Noon do so isido nakapatason om nahabong, om tuminungag bago, untuk ditadaw kumataho. Id katanudan miyampay di buk do tangapitwa. Minsabat isido do id surga, om pinaikaw do idi abananan di tama. Mikot may bago isido, id kabontugan, mambisala di sangimpasi om nangapatay. Om pamalintan daw ay somay kapupuson. Tumbasan so, id espiritu tapitwa. I Tuhan i mananak do kapupuson. Imuso mantad di tama om di tanak. Imiyampay di tama om di tanak. Do sambaon om bontugon may. Inokobos masa di profeta ngabi. Tumbasan so, it iso Ecclesia tapitwa. Katolik, Apostolik, mga kunso do iso kapodsuan. Montok di kapohyangan do do sa ngabi. Mandadandad so, day di katungagan di nangapatay. Om di kaposuson di pamagunan do mikot. Amen. Sabab datuhun toko ngabi, do kiningan i kambing biri-biri ngabi di panandaw. Mukiano toko di sido miyampay ay so piduvan ginavo di santob gunon ngabi da toko, om i nogi gunon do sabya bituhun. Sisimba na po da toko nga, oy Tuhan, tampo siso zikoyno. Oy Tuhan, tungko siso sikoyno. Do balakatan no da do kinoyngan, ibuan ngavi do toko, do eklesia, om do don binon. Kanono, sumambayang do di Tuhan. Oy Tuhan, tampo siso zikoyno. Do onuan no da, do kapantangan, do damin ngavi, do toko, i Jesus Kristus, i gugumompi tabasi. Kanono, sumambayang do di Tuhan. Oy Tuhan, tampo siso zikoyno. Do ginavon na da do toko o sabya vitinaw tuhun do lahan do kaginavan, iko sudong do don Christian. Kanono, sumambayang do di Tuhan. Oy Tuhan, tampo siso zikoyno. Do i koy katan do timpu pamipusakan, omnogi i kinatungagan di Tuhan do toko, kapogyot na da do kansanan do toko do kaposizon sa lajur. Kanono, sumambayang do di Tuhan. Oy Tuhan, tampo siso zikoyno. Do i sabyabi na nga patay, hohobi no kozo, di sontob na nga patay, do mungumuhig do pagundo toko, onuan da do kaundangan sa lajur, idi Kristus. Kanono, sumambayang do di Tuhan. Oy Tuhan, tampo siso zikoyno. Sumambayang toko, muntok diho isumakit, miyampay tolo COVID kahopadom sisam, dumaza do sakaday do dakutul ngavi, nos ngavi paganakan am kinawangan ngavi diho,
Do ovit no da id kobosyan do dumapos di titimpu do kesusaan. Kanono sumambayang do di Tuhan. Oy Tuhan, tapos suso si Kaino. Sumambayang tokonogi montok tuhun ngavi id Ukraine. Oy Tuhan Jesus, magogovi to katanangan om pibabasan, niyampay katangaban om kapadulian, humad si koy do diaw, montok do pisangadan imasoh antakan id Ukraine. Mukinsian si koy diaw do potodon nunoda, kopi mangan om kombakan diti, omogovi do pisangadan diti do opupusan, miyampay adang. Om komohigan do sabya bituhun, no kondun id ay sohasa, id Ukraine om Rusia. Kanono sumambayang do di Tuhan. Oy Tuhan, tapos suso si Kaino. Kanono mikot de Santi Maria, tina do tokow, makiano di sido, do manampung do tokow, kumadi tanak di sido, ituhan do tokow, Jesus Christus, miyampay sumambayang. Ave Maria, no puno ko de gracia, miyampay diyaw itinoingan, obitwa ko itaga do sabya bitondo, obitwa tupa itinan do Jesus. Santi Maria, tinari kinaingan, pakinsanay si ko'y tutuhon ngavi mamidoso, dupapay no jam nakapatasan sa. Amen. Oy Ama, pinatak nu dagay itanak nu sa bahagi do igugumampi dagay di tabasi. Anwais kay no do katubasan om kahansanan apangunsog dagay do tamoy mo do ohi do tumanud disido. Kinuan sa iti masa disido ilahan katapatan om kaposizon. Amen. Kristus Tuhan ikandasan sikon kinabosa mga zodiac nakanabang otot tubong tupoy pinoy ko inagay sambaon ng pantangon ozon sa bukod sa sontok don dagay, oy mo ang bobitwahono. Sumibang musikoy oy Tuhan, musikoy oy ko ginabanu. Nununo po no to'y mo mantagya, ikong siklaan patakon bagunya. Sambaon ng pantangon, oson sa onganu, pumubukod sa sontok donagay, oy mo ang pobitwahono. Ikaw bubukan pamakanan tobitwa, kung gusto sukupan patakonu. Pasasalon nagay, o Jesus, ipihikso ko ginabanu. Sambaon ng pantangon, ozon sa onganu. Bukod sa sontok don dagay, oy mo ang pobitwahono. Oy Kristus Tuhan ikandasan
manu nunu nopo notoy mo mantadia inkonsitkan patakon manudia sambaon ang pantangon ozon sa onganu o hubukon sa sontong dagat ko'y mo ang pagitwahonon ikaw hubukan pamakanan to bitwa kung gusto sukupan patakonu pasasadon nagay oy Jesus itihinsong o ginabanu sambaon ang pantangon ozon sa onganu o bukon sa sontong dagat ko'y mo ang mabitwahonon o bukon sa sontong dagat ko'y mo ang mabitwahonon. Tumaha komunsito Niyampay paparayo o monong kotoluo no kinoy nga Ano popolubuk niyampay paparayo Tumahak do'y kinoy nga niyampay diti kolubuk ka Kanono, tumaha, komunsiko Niyampay paparayo, o monong kotoluo Tukinoy nga Soyra ifususan, patakononoy Tuhan Soyra ikasanangan, musiko itinoy nga Kanono, tumaha, komunsiko Niyampay paparayo, o monong kotoluo Tukinoy nga Azo ko na Tuhan kiningan, da sabya bipinangon, tumasa na kabasyano, nakotay mo sa kanilaw titakon sa diyaw. Tuvaditana, om kaladya, do hongon nga bidatinaw tuhun, dumadimay iti montok dagay, di loti do kapasuzon. Aso no sinay di Pinoy nga. Azo ko na Tuhan kiningan, do sabi bibinangon, tumasa na kabasyano, nakotoy mo si ko'y dihing anggur takon sa diyaw. Tuvadi ko bas anggur om kaladya do hongon nga bidatinaw tuhun, dumadimay iti ditinumon do kasundubanan sa. Aso no sinay di Pinoy nga.
Imang sembayang ay tapinay ngabi, do kahubukan ko om Dios ngabi, o tay mo na dali di kiningan itama tapakas. Ay mo na dahil Tuhan, ikaw bukan ay tamon mo. Untuk ikasan ng kabantugan di nganda. Untuk kapasyan at ako, om di kapasyan na sabya mi eklesya kabituada. Panak no, sumambayang sikay ay Tuhan, do tamay mo sa Canada, do koyum, do kaunsikan, iti mysterium ngabi da Paska. Moy do i pain baguban, i tamay mo, pain kaladya i suang dagay, ada dinada, do i ontodanon do kahandasan sa au apupusan. Masa di Kristus Tuhan sa. Amen. I Tuhan miyampay Diyosu, O miyampay suluban. pain sabato o ginabong ngabi Diyosu. Poin sabaton sa iti ngabi ay di Tuhan. Kano manak, do ka po ng katahuanan ngabi, da di Tuhan kiningan datako. O tunod o matuhid na iti. Totoo tapot, do katunod om otuhid iti kalajasa, om kapamasisansa. Do idsabi bitimpu, do mga so diyaw. Oy Tuhan, nga id dititimpu, poy nga hib, do sabi do mambantog poko sa bago diyaw. Ontok i Kristus i kahapasan sa o nakapapak. Tumyampay no vuzas no i kotulan haid, iso binon no ug na inbaguvan, koy matuvan do kapasison, no katanduhi day dagay id Kristus. Itinapogi, nahinguban miyampay kahandasan do Paska, patitikid tana, patitikid tuhon do umunsikaw koso id kahasan no, ipakwasa nga bipain surga, miyampay tinimongan nga bidon tasab, humuzaw songovian di huzaw kapahasan, au miho apupusan do kabuntugan no, do maso mga zaw isyoho. O tatapot obitwa ko ay Tuhan, itabod da sabi ko obitwahan, itinapoging, da di sana da obitwa ititak ngabi, sumambayang sikoy, masada papasandot da Espiritu no da ditingabi, miyaga bahubaw umato. Moy do ada dida itingabi, do montok dagay, ditinan omsa di Tuhan, Jesus Kristus sa. Untuk ditimpu dan iman patabuso sido om nasaga ko sa da suminuang leid ko dasan daw. Naganoy sido da loti om minanak do kapanong katahuadan ngabi. Pinangakip di om pinapatak di mo kikiiyang ngabi daw mos bos. Onuo iti sabyabi ko om pangakan na diti. Tu itino itinan ko. Ipatakon may montok Diyosu. Idlahan megadi, ontok na po nga imakan min susadap. Nano di sila isasaban ng insan po da minanak, do ako po ng katahuadan ngabi. Pinatak, di sila di mo kikiiyang ngabi daw, mos bos. Onwo, iti sabyabi ko, om panginom naman taditi. Tuwiti na isasaban di sa ako, isa di batos ko babago om ay so kapupusan, ipatunguan may montok Diyosu, o montok tagumo. Montok di kapahiyangan do sa ngabi. May na iti daid kandaman dugo.
I katapatan tahom lati da kutumbasan. Mapapasiko'y na pinapatasan oy Tuhan. Om papatahan mo kinotungatan mo. Isabi ko at kabaku. Itinapogi do masus kay mamalamay di kandaman di kinapatasan kinatungagan daw. Patakon sa diyaw oy Tuhan, ilaw tidak posisyon o mi sasaban da ko pamasusan. Manak do ko panang katahuadan gabi do nigitan si kay diyaw do kapadan de dumbangan no o manampuan de diyaw. O hudok ko so isikoy do sumambayang do magi de ditinanom sa di Kristus o timong skenanaded iso maza de spiritu tabitwa. Ondo mo oy Tuhan eklesiano paintongkop idputatongkop di pamagunan mobito na sa sido dedi kapanuan da tahwad sa kaday. Sangabian miyempay Francis Pope Dagay, Om John Bishop Dagay, Om Sabiabi di Fada ngabi. Damo nagi itapinay ngabi Dagay, inungokodo, idi kahansanan di katungagan, Om Sabiabi inapatay id kosyanan no. Tay mo na isiho din ninabaw da boss no. Kosyanay Dagay Sabiabi sumambayang sikoy, damyampay di hahangay tabitwa Mary, tinadikiningan, Sancti Joseph, Sabado Sido, miyampay di Apostle tong bitwa, Om Sabiabi Sancti inakpapon siko diawid po o Om Pusti umulan ngabi. Kanus Canada di kaposyan, dadumadi do sampitumungkos ngabi di kaposison sa lajul, o mga zo o mambantog diaw, maza di tanakno, Jesus Kristus. Maza disido, Om Yampay disido, Om E disido, oy kiningan tama tabakas, idi kapisan di Espiritu tapitwa, sabiabi kabuntugan Om kapantangan nga diyaw no, montok sa hihinay, aiso kapupuson. Amen. Dadi panudi mamamasi Om naog, mazadak pangyaan pa yung kiningan, katama si koy damabos. Amasay surga, o gituan o nga anu, ikot o pamaling anu, isablu oy manoritana, biyagan inka, no idoi surga. Ako nagay o tadawiti, oloti sa tasasangada, o kohi o masikoy, lohasang abinagay, miyagadagai no pomoliyo, isonto mo muhasang, gumabandagay. Om ngarasin koyo ito, lohit ko'y pansatan, napagabasosik ko'y nomagtataraan. Kabasos ko'y oy Tuhan, sumambayang si ko'y damantan poti tikid talat, katahuad no damanak dapibabasan, ita daw ngavi dagay, damaza di sakaday na kasyanan no, pangabas ka na dato moy mo, damantan doso, Ompoy tampasi mantad sa biyabi ko susan ginabo. Damaso si koy, poy ngandad, di kahansanan no bituahan, di kay katan di mamamasiza, Jesus Kristus. Oy Tuhan Jesus Kristus iminobos di apostol nga bino. Pibabasan timponon ku Diyoso, pibabasan ku tak ku Diyoso. Kada intong de doso nga bidagay, nga dahil kutumbasan de eklesia no,
om katahuad no damanak do sido da pibabasan om pisan I kotanudan miampai hizabno. Imama masih memolinta montok sahihinay aiso kapupusan. Ipibabasan di Tuhan miampai Yesu tamoy mo. Kano magitatak di tanda do pibabasan. Intangay I domba kiningan, intangay sido I mangidu di doso ngabi di pamagunan. Obituano I sontop oho dedi makan min sesedap di domba. Oh Tuhan, sumipadan patut harus muslikat. Abal sa Bapak Ibos, sanmay kadodo.
season. Kasaan isanu Jesus, buhusuk morpok-pokok. Koi imagon ko intanu Jesus, momonulok ko po seasonku. Imagon ko intanu Jesus, koi kondai ko luhi ginawokku. Oi salutis hostia, Jesus monono gusto dosaku. O salutis hostia, sanolu iwawonku. Sangku binasinu Jesus, onondui ko ginawokku. Sebab ikinan pongsalu, manako po season po ompus. Inan ginabohong ko Tuhanan, ihono inoy gitanku. Oy ko ginaban, ko'y mazan, ko'y kahangok kuasa do Espiritu nu. Ko'y imagot ko intanu Jesus, momonulok ko po seasonku. Ko'y imagot ko intanu Jesus, ko'y tondai ko luhi ginawokku. O salutis hostia, Jesus monono gusto dosaku. O salutis hostia, sanolu iwawonku. Oy sakramento bitwa koso, kohingkaan ko toponu. Oy ko'y kahuwa ko bitwa, imang noting lapo. Kasaan itinanu Jesus, ilotin ako po sis. Kasaan isaanu Jesus, muhusuk morpok-pokok. Ko'y imagot ko intanu Jesus, momonulok ko po seasonku. Ko'y imagot ko intanu Jesus, ko'y tondai ko luhi ginawokku. O salutis hostia, Jesus monono gusto dosaku.
Kanda sumambayang intong day di panonu oy minta tamong tatahwad tabasi. Ka nangay no do papatondong di pakakatapan ngabi selajul i kambing biri-biri ngabi na tabus no maza di sa tapagon ko hogo di tanak no. Imamama si umamalinta montok so hihinaid ay so kapupusan. Amen. Kanaw po sa biyawi mikaw. Ino po tito huod kumoyso ang kumoduvo Domingo da Baino, amontok na seminaryan ngawi au bogizon. Sa biyawi tito huod iti, poto doon ngawi kuma deg upis mission. Live streaming da misa ta daw minggu do idbos kadazan, itumimpun do jam kavahu do ngosubab, ipapasambut pensuang kulita, drive-thru communion, poti hombuson iti, miaga tumoy mo. Muntok do kapayhan ngawi do suway po, o kito toko iti do id parish website. Kanono mingkakat sumambayang toko di sambayang do sinod. Mingkakat sikoy idumpangan no, o Espiritu tabitwa, tumimong miso idngano. Isiyaw no ikano, dunang tudok ka. Kadisono o kinaposa, dahamin no. Ya o sikoy dilahan, di mositi ugadon sa, tudukay sikoy dagumusa ding. Pang sikoy, mamidoso. Kada sikoy, goso doon tingaw. Kada po goso, basunan, babit dagay. Lahan, o isondi ngahong napayman sa itpisan dagay, giyum sikoy dia. Moy dakano sikoy mamanaw sa tuwid. Kasan ay di kapasusan sa lajul, au kansaw mantadilhan katapatan, anu ikatunod. Sa biyabi iti, kinuan sa diyaw, imasok ngaladya di sa biyabi tampat, timpu, idipisan di tama, di tanak, so hihinay ay so kapupuson. Amen. Tapi na ko ngabi, kapiyon do to tadaw bayno nagi, i kalamazan do tadaw tina. Jadi katabian do tadaw tina kumadi Yesu, sa biyabi, hapon ko ivokon, i okon ko tina do mikaw, i tina na po nga mingkakat montok do sambayang balakat montok diho. Oy kiningan, tabing ginabo, miyaga di tina tu mana kaposison day tanak nga bidaw, monogok diho, ingka konogi do mintamong di iglesia no, balakatay no ititina ngabi do kohingkang no da isyo sa bagi do tina ngabi Kristiyan. Padadangon no tiuban do katumbasan kaginaban diho, tumbazon no, do isikoy tanak ngabi diho kusay tandu tamoy mo na da do mamantang diho miyampay sunduban do kapamantangan tagasokoso kinuan sa iti mazadi Jesus Kristus Tuhan sa. Amen.
patahwadan i santob di kapanampuanan di Yesu kumaoy tinang habi kotiambos na da i balakat do kiningan kumadi Yesu. Mingkakatakaw Ituhan miyampay di Yesu Omiyampay na sindubalo. ikiningan tabakas ko sa mambalakat na da di Yesu itama di tanak di spiritu tabitwa. Amen. Ugad no, pabalo no, iabal tabasi di Tuhan. Tawadan dan pinaingan. Oy tabinay ko ngawi, mikaw po to ko da taluay, tukiva po diti video tanibo da pukitanan, kukumoy no da tadaw tina. Mother's Day short clip video. Kakat. Kanino surga fungsi kono, Haleluya. Begitu ano tinangmu Jesus, Haleluya. Noko tunggal iaga, inoko bosta, Haleluya. Easy koino, Dorit kinoy na, Haleluya. Musiko, musiko,
kitwa. Alleluia, 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 Alleluia. Ranino surga, unsi kono, Alleluia. Ubi tuano, pinanu Jesus, Alleluia. Noko tunga, niaga, dinoko bosta. Alleluia. Sambayangan, isikoy no, ikinoy na. Alleluia. Musiko, musiko, oy hangay Maria. Alleluia. Alleluia.